Pa očekujem sigurno najtežu utakmicu što se tiče naše grupe, najkvalitetniji protivnik. Srbija je dokazala više puta stvarno da je odlična ekipa i da tokom 60 minuta onako se bore do samog kraja, tako da očekujem jednu zahtjevnu utakmicu, dobru igru, dobar rukomet i vjerujem dobru atmosferu. Kada pominješ atmosferu, očekuje se puna dvorana, igrate protiv mladog tima koji ima kvalitet, ali ima i uspone i padove, to je pokazalo svjetsko prvenstvo. Pa jest, imaju oni tu par, ajde da kažem, iskusnih igračica koje to su sad već u godinama gdje preuzimaju neku glavnu ulogu kao što su Janjušević, Radosavljević, na golu Risović, ali sve ostale su onako mlade, željne dokazivanja. Kao što si rekao, očekujemo punu dvoranu, tako da mislim da će biti i nama i njima za uživanje da igramo pred punim tribinama. 2 meča će odlučiti, rekli smo, prvo mjesto u grupi. Postoji li neka kalkulacija, što vam je dovoljno, kako razmišljate? Pa razmišljamo da odemo i da uzmemo 2 boda, nema nikakvih kalkulacija. Da naravno odemo, odradimo sve što se dogovorimo, svaka da svoj maksimum i onda na kraju vidimo šta će nam to donijeti. Koliko je teško igrati protiv Srbije, a razmišljati o kvalifikacionom turniru za olimpijske igre? Pa iskreno ne razmišljamo sad o tome, nego gledamo stvarno da ako možemo uzmemo maksimalan broj bodova sad u ova 2 meča i prosto da iskoristimo te utakmice naravno za tu neku pripremu što nas čeka, a to je kvalifikacioni turnir za olimpijske igre. I za kraj da te pitam, ti si sad jedan od najiskusnijih igrača u reprezentaciji koliko god je Crna Gora u mladom sastavu. Armeli nova reprezentativka, pojačane konkurencije na golu, znači da imate što veću širinu na svim pozicijama. Pa sigurno, Armi je tu već godinama sa nama i onako znamo je jako dobro, jako smo srećni i ona sama zna kako smo je mi prihvatili, tako da sigurno da će nam značiti puno.